Kei te tū māro tonu te minita i ngā take mātauranga me ana tari, kāore i tika ngā mahi aro matawaia te kura o kia aroha i ngā tauira pakeke o te kura o Moerewa. Anei ngā whakamārama a Irena Smith. He mahi tinihanga e ai ki te minita mātauranga, kaore i aro atu ki ngā paerewa mātauranga o te motu. He tino pauri tēnei, he wanga hoki tēnei. Mo tētahi wā roa, ka tatari a mātou te kite, te hua o tēnei mahi. Whai muri i te aro takenga i ngā tika i te he rānei o ngā mahi a te kāriti o kia aroha i ngā paerewa mātauranga a motu. I kitea i he rawa ētahi o ngā tohu a Moerewa. For NCEA Level 1, Moerewa had results of 93% and the check marking that we did was 11%. For Level 2, Moerewa had 83% and our check marking was 33%. E ti hua nō tā te mana tohu mātauranga i tā Moerewa mo te tuhituhi pānui me te kaute. Nā wai I he, kātahi ka he ke atu. You could see that student work submitted as a test had been copied from Wikipedia. You could see that student work had been written on by another person. Ultimately, we found that to be another student. You could see that the material that teachers use for teaching had been used for tests. Hei tā NZQA anō ko tētahi o ngā raru he 300 kiromita te tawhiti wānga I ngā tauira o Moerewa me te kura kuarehita tia rātou. Ka mutu ko te whakahau ki te kariti kia aroha me whakamutua tā rātou mahi arotake I ngā mahi a ngā tauira kei wāhi ki atu. E ako ana. Ko te tohutohua te minita me whakawātea te kura o Moerewa I ngā tauira pakeke kia haere ki wāhi ke kura ai. He oe he whakaroa no tō te tumuaki. We're bemused the Minister can close us down when we don't actually require her permission to initiate the unit in the first place. I ai ki te tūmanako o Moerewa, hei te mane e tū mai nei pōwhiri tia I a rātou tauira pakeke ki te kura, Irena Smith, Te Karere.